Reri ya SGR nimwe ya tafarira iria President Uhuru Kenyatta guturaririkanaguo nayo ita tafarira iria nene bururi wa Kenya wanatabania kumariria wayukiria wiyathi igicenjia na kuhuthio kui bururi-ini. Kuma Nairobi guthii Mombasa athii mahuthagira makiria ma mathaa 10 no riu guthii kana gukuithia mirigo mahuthagira mathaa 4 guthii kilomita 485 kuma Nairobi nginyagia Mombasa. Lakini sisi ambao tuko na amani na imani ya kwamba tunajua pahali tunataka Kenya iwe miaka 50 kutoka leo, tuachiwe tuendelee na kazi. Gicukiro kia meri kia Mombasa gikigunika na gikiro kinene kuma SGR yambiririe kuruta wira mweri wa 5 mwaka wa 2017. Amukuithia wa merigo ni uhuthite na thiini wa Africa ni poti ya gatano iria geragera merigo iria mingi. Oka ni waki wa barabara cia matura na barabara nene. Tafarira imwe ni hindi irorete kurika ica ikuhi ari Expressway iria yumite Westlands irorete kiharo kia JKIA. Muroto wayo ari kunyihia muhatikano wa ngari uria ukoretwo barabara ya Mombasa Road. We did a census actually here at Jomo Kenyatta International Airport to see how many vehicles were passing along the Mombasa Road. On one day we counted about 40,000 vehicles, and this is what was creating jam along this corridor. Kuringana na Minister wa Ukui James Macharia, thirikari yakite makiria ma kilomita 10,000 cia barabara. Imwe cia barabara nene ari Nairobi Western bypass ikiuma gitaro irorete Karure ka Nyũngũ guthii Rwaka, barabara ya kilomita 85.5 yake no Sagana guthii Marwa, na ya Mau Road iria twikanitie Nyandarua, Kiambu, Murang'a na Nyeri ikirigirirwo kuhuthira ciringi bilioni 27 guthondeka makiria ma kilomita 500 ma barabara iyo. Oho kuringana na riboti kuma ruhonge rwa ndari bururi-ini, gicunji kia 75 kia a Kenya nikirikitie gukinyirwo ni thitima matura-ini. Undu uria uhotithitio ni tafarira ya thirikari ya gutambia thitima matura-ini. Tafarira iria yambiriirie mwaka wa 2015 no na kuhana uguo gicunji kia 25 kia andu matura-ini matiri marakinyirwo ni thitima. Kabla nipate stima, kuna watu walikuwa wanatuambia ati twende tuka apply loan, stima loan, na hiyo mimi kanishida juu sikuwa na kitu ya kuenda kama ni buzi ama nini niuze ndivyo nipate stima. Atarikiti itena riake ria keri, President Uhuru Kenyatta nierigiriirwo kuruguria imwe cia tafarira 57 cia demu cia mai iria ikoretwo igiakwo miena itiganite bururi-ini, ta demu ya Thifa County ya Kirinyaga, ya Karimenu mwena wa Gatundu County ya Kiambu, na demu ya Thwake muhaka-ini wa Makueni na Kitui. Ni imwe cia tafarira iria ciirigiriirwo kwarahura urimi bururi-ini oro undu umwe na kunina mathina ma mai maria makoretwo magitunga ikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga Wambui.